Svet se dogovara o finansiranju borbe protiv klimatskih promjena, kako će zaključci samita u Baku uticati na srpsku strategiju za zaštitu životne sredine, šta je urađeno na planu smanjenja zagađenja vazduha koje i ove, kao i prethodnih zima, premašuje dozvoljene granice. Gosti dana uživo su Milenko Jovanović, meteorolog, i Dušan Vasiljević, međunarodni ekspert za zaštitu životne sredine. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Milenko, kakav je danas kvalitet vazduha? Je li zagađenje iznad dozvoljenih granica? U odnosu, uvijek se potrebno porediti, u odnosu na pre 7 dana otprilike, kad smo bili enormne vrednosti polutanta, pre svega PM2,5 kao najopasnijeg u okruženju na Balkanu i kod nas, su sada zadovoljavajuće vrednosti, u smislu da su 3 puta manje nego tada. Znači, danas se kreće oko 30-40 mikrograma, što nije poželjno, ali je sigurno ne toksično kao što je bilo ranije. Zašto je to tako? Jednostavno, meteorološki parametri koji ne zagađuju ni malo, ali koji pomažu ili odmažu da se emisije koje su tu stoje, koje se ne smanjuju, odnosno smanjuju se možda u minimumu zbog neadekvatnog delovanja institucija države. Prosto mi možemo se naći u jednoj zatvornoj sobi, zagađenoj kao iznad Beograda, i možemo imati promalje, to znači vetar ili padavine. Nažalost, to samo je viša sila, a ne ono što je obaveza institucija koje plaćamo da bi smanjivale uzroke zagađenja, a ne reće posljedice. Pričat ćemo još o tome. Da li postoji u stvari odgovarajući monitoring tih zagađujućih materija? Da li treba nešto menjati u ovom sistemu koji sada postoji? Imamo zadovoljavajući monitoring, posebno što su sad nove neke stanice došle. Nisu sve stanice mesta pokrivena. Kao što je Surdulica, to je sramota, kao što je Prijepolje, ali istovremeno imamo u Beogradu preglomazan, nepotrebno, što je fingiranje upravljanja kvaliteta vazduha, to znači 35 stanica otprilike. Cela Srbija ima toliko. Zašto bi bilo u Beogradu kad se donose mere i ocena za grad kao celinu, a ne za kvartove, opštine i tako dalje? Dušane, vi ste pratili rad, evo, nastavit ćemo naravno priču o zagađenju vazduha u ovom slučaju. Vi ste pratili rad konferencije o borbi protiv klimatskih promjena, da pojednostavimo, COP, poznati, domaćin Azerbejdžan, zemlja koja se obogatila na nafti i gasu. Bilo je tu nekih polemika da li treba to da bude baš u Baku. U kom pravcu se kreće ta strategija svetska za borbu protiv klimatskih promjena, odnosno protiv, ajde da pojednostavimo, pregrevanja planete? Pa u Baku, u stvari, glavni akcenat i težište je na pronalaženju nekakvih finansijskih mehanizama. Tamo se priča o parama, u stvari. I to u 2 pravca. Jedno je kreiranje ili formiranje tog fonda za loss and damage, znači za štetu i gubitke, koje bi trebalo da nadoknadi štetu nerazvijenim zemljama koje su nastale usled klimatskih promjena, a opet koje su uzrokovane delovanjem industrija razvijenih zemalja. To ide, da kažem, prosto kilavo. Oni su za taj fond skupili $700 miliona. To je, mislim, ništa za tako nekakav trošak. Samo mi smo, Srbija, evo recimo u protekle 2 godine potrošila $1 milijardu od zelenih obveznica za neke relativno minorne programe u oblasti životne sredine. A drugi, da kažemo, pravac razgovora tamo ide ka formiranju jednog globalnog sistema trgovine karbon kreditima, znači ovim dozvolama za emisiju ugljen dioksida. I to se opet svodi na neke finansijske mehanizme. Doduše, to nije bez osnova, zato što kada vi sad postavite problem, ovako kažem, racionalno na svoje noge, bilo koja promjena, pa i u klimatskim promjenama i u razvoju, bilo šta, pre ili kasnije se oslanja na privredu. Znači, bez učešća privrede inače se ništa ne može desiti, a privreda je generator tih zagađenja. I sada se pokušava da se nađe neki način kako će se privreda sprečiti, s jedne strane da to radi, a s druge strane podstaći da neki drugi koji to ne rade i dalje. Dakle, to su u stvari ti karbon krediti, oni treba da budu podsticaj, je li tako? Znači, karbon krediti je sljedeći. Recimo, ja imam, na primjer, kvotu da emitujem, ne znam, 100 nekih karbon kredita, nije ni bitno. I sad ja sam emitovao 50, znači moja industrija je malo čistija, imam 50 viška i mogu to da prodam nekome ko emituje više nego što može, on će na taj način da smanji takse koje idu na sve prekomerne emisije CO2. Znači, to je vrlo grubo rečeno. To su u stvari trgovine nekakvim emisijama, ali na globalnom nivou, pošto zemlja je takva, ne možete vi sad emitovati ugljen dioksid u Srbiji da se to nositi u okruženju i obrnuto. To je naprosto tako. Naprosto zagađenje je univerzalno. Ne zna za granice. Ne zna za granice. Znači, to je ta jedna stvar. Srbija u tom pravcu je učinila neki korake, ne mogu da kažem. Evo, baš sad juče ili prekjuče sam pronašao podatak, tu nedavno odnosno Srbija je konačno izdala prvu dozvolu za emisiju gasova staklene bašte. Šta to znači?
država je dozvolila ili dozvolit će nekim firmama ili preduzećima, industriji da emituje određene količine gasova staklene bašte. Prva kompanija koja je to dobila je Aerodrom Beograd. E sad, šta to znači? To znači da će u pravcu, da kažemo, kreiranja tog tržišta karbon kredita ići preko ovih dozvola za emisiju gasova staklene bašte. Međutim, tu sad ima jedna mala nedorečenost. Dakle, u Srbiji je zakonodavstvo i, da kažemo, taj pravni okvir nije toliko loš, on je relativno dobro usklađen sa Evropom. Pitanje je primene. Znači, ovo što se sad, kažemo, oko tih emisija gasova staklene bašte, to je sve interesantno, ali mi pre toga imamo jedan čitav niz propisa oko takozvanih IPPC postrojenja, znači postrojenja sa kontrolisanom zagađenjem, kontrolom zagađenja. Taj zakon od 2010. godine, ja mislim, on još u potpunosti nije primenjen. I sad vi niste primenili nekog ko treba da kontroliše svoje zagađenje, sad ćete izdavati neke dozvole za emisiju tih zagađenja. Znači, a tim, praktično tom dozvolom, šta dobija ta firma? Mogućnost da uradi šta? Ajde da objasnimo to jednostavnim rečima, nisam sigurna da je ikome jasno. Da, ovako. Jednostavnim rečima znači ovako. Agencija za životnu sredinu procenjuje koliko ta firma ili industrija ili postrojenje može da emituje gasova staklene bašte. I onda se to limitira, ali to bi trebalo da se limitira odnosno na državne nekakve standarde, gde se kaže vi možete, s obzirom na vašu tehnologiju, da emitujete toliko vaša tehnologija. Ako se premaši, šta se dešava? Ako se premaši, plaćate kaznu. Dakle, ovo svi su čuli... Ako se emituje manje? Ako se emituje manje, onda će oni imati, da kažem, rezervu te emisije i onda u budućnosti se pretpostavlja da će oni moći to nekome da ustupe, taj koji je to premašio. Dakle, svi smo mi čuli za ovaj mehanizam prekograničnog usklađivanja emisije ugljen dioksida, to je CBAM što ga svi zovu. On upravo to treba da radi. Ako ja imam industriju koja emituje prevelike količine ugljen dioksida, ja ću biti obavezan da platim dodatnu taksu za svaki moj proizvod koji ide... Kad to počinje da važi za nas? 25. godine, 26. godine stupa 100% na snagu, 25. godine ulazi... Što znači da će naši proizvodi biti skuplji ukoliko potiču iz industrije koja je veliki zagađivač. Tako je. Evo, samo ovdje ćemo kratko da prekinemo priču, da se vratimo na ovo naše zagađenje vazduha. Pričamo sada o zakonima, ne primjenjuju se zakoni. Kakva je regulativa u oblasti borbe protiv zagađenja vazduha i da li se to poštuje? Iskreno rečeno, zakon o zaštiti vazduha se nije poštovao apsolutno u potrebnoj meri. U sve svoje nedorečenosti i nedostatke koje je praksa pokazala, nego svoje isto tako 10-11. godine, šta je se umeđu dešava? Pravi se novi zakon. Umjesto da se ovaj stari zakon vrlo jednostavno popravi, čak iz jednoga izmjena i dopuna zakona, što je 5-6 puta brži proces nego donošenje novog zakona, mi čekamo da se novi zakon, a dotle primjenjujemo ovaj koji je navodno loš, a loš je čim ga menjate. Znači, to apsolutno nije metod kako treba da se sprovodi proces upravljanja kvaliteta vazduha. A šta je promenjeno tu? Šta je suština za poruku našim gledalcima? Šta taj zakon... Šta oni rade još i nije se pojavio, tek će sad se pojaviti nacrt, ali u svakom slučaju ne postoje 3 kategorije, nego postoje 2 samo. Jer jedna nestala pre 3 godine, ali dalje u izveštaju piše da ona postoji. Kategorija kvaliteta vazduha. Da, tako je druga kategorija zbog nepostojanja više tolerantnih vrednosti. U to novom će biti samo 2 kategorije. Naravno da je to pogrešno, jer lokalne samouprave, kojim je prebačena nadležnost i obaveza da upalju tim zagađenjem u svojoj sredini su nemoće resursima, stručnim i finansijskim. I ako ne urade to, a ne mogu da rade, ako ništa zbog novca, nema posledica. Sem za građane što se truju. Znači, umjesto da Republika preuzme najozbiljnije probleme, gradove, kao što su Pazar, Valjevo, najzagađenije praktično, gdje lokalne samouprave ne mogu sami. A ne da date, jer Beograd, koji ima najviše resursa, nije uradio ništa ozbiljno na tom planu. Mi nemamo bolje kvalitete vazduha u Beogradu. Imamo merenja, imamo toplomere za jednog čoveka koji ima visoku temperaturu. Nemamo terapiju. Terapiju sprovodi lekar, a to je država. A bolesnik je vazduh. Nema terapija adekvatnija, nema poboljšanja. A bolesnici su i građani. Minimalne poboljšanja postoje, varijacije postoje, ali nema... Da, bolesnici su i građani, ali tako mi znamo od posljedica zagađenja vazduha. Simbolično, ali građani plaćaju jedini cenu, čak bez obzira na razlike svoje u politici, u veri i tako dalje, plaćaju cenu tog trovanja, jer 17.000 prevelikih smrti godišnje. Po zvaničnim procenama je previše za neodgovornost, da se ne smije za par hiljada, to je vrlo jednostavno. I niko ne odgovara za to. Da. Evo da se vratimo na ovu priču o ovom samitu u Baku, borba protiv klimatskih promjena, zagrevanje, prosječna temperatura sada je 1,5 stepeni više u odnosu na preindustrijski period. Očekuje se do kraja veka 2,7 stepeni i to bi verovatno značilo pravu katastrofu. Sad cilj je da se zadrži na tih 1,5 stepeni. Pa to je optimistički scenarij, da. Da. A recite mi šta mi radimo
u toj oblasti smanjivanja energije iz fosilnih goriva. Da li napravljeni su neki koraci? Ovako, dakle, mislim čisto da gledalci razumeju, do zagrevanja zemlje dolazi zbog emisije gasova staklene bašte, tako zvano. Znači, formira se jedan sloj u atmosferi zemlje koji ne dozvoljava da se zemlja hladi i na taj način se zagreva kao da ste stavili poklopac na lonac, otprilike tako. Jedan od glavnih tih zagađivača jeste ugljen dioksid, koji se najčešće javlja sa gorevanjem goriva od ovih fosilnih goriva. I Srbija, recimo, kada se to sračuna, emituje po svakom dolaru ili evru bruto nacionalnog dohotka 7 grama ugljen dioksida. 7 grama ugljen dioksida se nalazi u 25.000 litara vazduha oko nas. To je otprilike količina. Mi generišući $1 ili 1 evro bruto nacionalnog dohotka, u stvari zagadimo 25.000 litara vazduha. Znači, to je naš doprinos zagađenju planete Zemlje. To najviše, naravno, dolazi iz energetskog sektora. Svi znaju da mi pravimo struju od uglja, da 60% ide od uglja i tu ima čitav niz posljedica zbog toga. Dakle, jedna od posljedica je uprkos takako ubrzanoj, da kažemo, ozelenjavanju energetskog sektora, da se uvode velike elektrane na sunce, na vetar i tako dalje. Evo sad je upravo potpisan, je li tako? Jeste, taj veliki od 1 megavata. Postavlja se pitanje netransparentnosti baš svih detalja i ceni. Ima tu puno toga. Dobro je samo toliko što će biti ta elektrana tu na mestu i doprineće sa značajnim kapacitetom poboljšanju energetskog sistema, ali nešto drugo je, recimo, zbog ove emisije ugljen dioksida iz proizvodnje struje, na primjer u tome što vi kad pravite struju iz obnovljivih izvora energije, vi možete da dobijete sertifikat o poreklu sa kojim vi vašu struju možete prodavati izvan Srbije po povoljnijim uslovima. Međutim, naši proizvođači električne energije, zelene električne energije, ne mogu da, odnosno dobiju sertifikate od EPS-a koji napolje ne važe. Ne važe zato što se EPS tretira kao prljava kompanija. Zato što oni proizvode mnogo više energije prljave nego čiste. I sada su hendikepirani čak i oni koji u stvari žele da na neki način doprinesu toj nekoj zelenoj tranziciji u oblasti energetike. Znači, energetika je ključna za generisanje ovog ugljen dioksida, naravno, uz sve ostale zagađivače koji između ostalog zagađuju, naravno, i vazduh koji mi to vidimo. Ovo nešto vidimo, nešto ne vidimo. Znači, Srbija u tom pravcu čini neke korake, ali kao što je ovdje bilo rečeno i više puta smo pričali, to su sve sistemske rješenja. Vi sa pojedinačnim akcijama možete započeti nešto, ukoliko oni nisu međusobno u korelaciji, nećete dobiti pravi rezultat. Znači, evo, kao što sam rekao, znači, ja ću sad da pravim, recimo, struju iz velike solarne elektrane, hoću da je prodam preko, ne mogu. Znate, to je sad... Jedno povlači drugo, praktično, to je, kao što ste rekli, sistemsko. Postoji neka ideja, inicijativa, ali u suštini je u tome što država Srbija, državna administracija, nema kapacitet to da uradi. Nema dovoljno znanja, nema dovoljno ljudi, pa čini mi se ponekad nema ni dovoljno volje, ni želje da se to završi. Ako mogu da dopunim, pre svega mislim da nema dovoljno volje, klimatske promjene ne treba budu bauk. To su prosto statističke promjene vrednosti meteoroloških parametara, od temperature vazduha, čestine, pojave nečega, zbog toga što se zemlja zagreva. A vazduh se zagreva isključivo zemlje, ima više vlage, jer topliji vazduh može primiti više vlage, i zato mogu da budu ti burniji procesi. Klimatske promjene nisu zakonitost na osnovu koje možete reći čak da će na skijanje godina Kopernik, kao što je prošle godine nije mogla da se ode. Ali prosto je to ono što se vidi post festum i ekstrapoliše se unapred šta može da se desiti. Znači, mi često pravdamo sve probleme koje imamo, koje možemo da rešimo i moramo bez pominjanja klimatskih promjena, da je to viša sila da su klimatske promjene. Mi se bavimo nečim na šta ne možemo da utičemo kao mala zemlja, kao resursima ograničeni, kad i Amerika naravno ne učestvuje u tom aktivno, a u stvari ne rešavamo probleme akutne, rešive probleme, zato što eto imamo nešto što je iznad toga, a nije iznad toga. Izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine iz prošle godine govori da smo mi negde u sredini, je li tako, u svetu kada je u pitanju kvalitet. Da, to je sjajna paralela da bi malo zamajavali, ako smem da kaže narod. Poredena sa francuskom Polinezijom i Bangladešom. Po vrednostima PM2,5 čestica, posebno vrednosti u Srbiji. Niti imamo monitoring u svim gradima koji zagađeni, ali šta to znači? Francuska Polinezija je jedno ostrvo, 260.000 stanovnika otprilike, Bangladeš je specifična država, ne znam kakav je monitoring, ali mi smo na dnu Evrope, to je bitno. Prosječna vrednost, odnosno prosječan broj prevedenih smrti na 100.000 stanovnika, kod nas je 145, to je 4 puta više nego u zemljama razvijenim Evrope i duplo više od svetskog proseka. Gde smo mi? Kakva sredina? Kako se kažnjavaju najveći zagađivači?
Pa verovatno tako što se odvedu na koktel sa političarima da urade što hoće. Nema kažnjavanja ozbiljnog, nemate nijednu ozbiljnu krivičnu prijavu. Recimo, za trovanje ljudi u Boru, nebitno ko je to uradio, postoje takve koncentracije sumpor-dioksida koje su opasne po zdravlje ljudi, da se godinama pojavlje po 10, 20, 50 puta više, a da ne postoji nijedna krivična prijava. Onda imamo arsen, koji čak ne uzima agencija da ocenjuje kvalitet vazduha kao najtoksičniji teški metal zvanično u tom spektru, gde je sada spalo na svega 4 puta više od proseka. Bilo je 95-6 puta više od toga. Niko na to nije odgovarao. To navodno nije bitno. Kako nije bitno? Pa to je ono što truje ljude i ubija. Kako se vama čini, rekli ste neki potezi se povlače, potrebno su sistemska rješenja i ne vredi ako tako pojedinačno se rešavaju, jel tako? Stvari, kažete, nema kapaciteta u državnoj administraciji da se to sprovede do kraja, ali evo, pominje se gasna elektrana. Predsjednik Srbije je govorio o tome. Pominje se sada, nakon posete Budimpešti, otkupljivanje 15% nuklearne elektrane u Pakšu, ako sam dobro zapamtila, u Mađarskoj. Kako vam se čine te najave svega toga? Da li je to samo najava, da li se o tome razmišlja, ali imamo neke projekte, može li to biti korak ka rešavanju problema? Energetika je strateška delatnost svake države i takve stvari bi morali da se planiraju dosta unapred. To nije sad, mi smo došli pa smo rešili preko noći nešto. To je samo po sebi pokazati da je nama energija potrebna. To je činjenica, dakle to svi mi znamo. Na koji način ćemo mi da rešimo našu energetsku bezbednost, odnosno nezavisnost od postojećih izvora energije, to je sad pitanje strateškog opredeljenja. Znači, strateško opredeljenje se kaže, ok, mi ćemo sad da budemo, recimo, zemlja koja će do te i te godine da ima toliko i toliko solara, toliko i toliko vetra, toliko i toliko ovoga, toliko i toliko onoga. I onda se u tom pravcu deluje. Mislim, svako tih inicijativa sama za sebe ima svoji dobri strana. Mislim, ja ne kažem, ne mogu da sada kažem da to ne valja. Valja, zašto da ne? Ali to nije deo sistemskog rešenja. Šta sad? Do juče smo imali nuklearke kao opciju modularne. Sad imamo gasnu elektranu, onda imamo udeo u ovoj, pa smo imali udeo... To sam htjela vas pitati, nam potrebno sve to ili treba da se ograničimo na, po vašem mišljenju? Pa, pazite ovako, mi za sada i dalje uvozimo električnu energiju po postojećim nekakvim, kako je stanje stvari. Po meni postoje dva paralelna puta. Prvi je da radimo na programima intenzivne energetske efikasnosti, da što manje trošimo. Jer zašto bi mi imali višak energije ako je ovo što imamo arčimo, znači ne ide. I to ide paralelno. Po nekim procenama mi otprilike 30% energije gubimo na neefikasnoj potrošnji. Znate, to je dosta. S druge strane, naravno treba tražiti izvore koji će nam obezbediti stabilnost na duge staze. Jer vidite, kada pričamo o zelenoj energiji, ova koja je sada jako popularna, energija sunca, energija vetra, to su energije intermitentne, znači energije pika, dakle energije kojih ima samo kad ima resursa. Znači kad ima sunca... Ne može se potpuno osloniti na to. I sad tu postoji tehnički problem, to sad svi već znaju, čuli su za tu neku balansnu energiju i tako dalje. Dakle, mora da se obezbedi energije i u periodu kada toga nema. To se rešava s jedne strane zakonskim propisima da se ti proizvođači energije iz takvih izvora, i sad su već obavezani, bit će obavezani više, da sami obezbede tu balansnu energiju, ali sad oni treba da imaju od nekuda i naravno da se to na neki način tehnički reši. Postoji takođe, Evropa sada, na primjer, razmišlja o jednom interesantnom modelu koji je vezan i za zagađenje, za sve ostalo. Dakle, osnovni problem u energetskom sistemu je taj što dosadašnji ovaj konvencionalni energetski sistem je koncipiran tako da imate velike proizvođače struje koji se onda preko dalekovoda distribuira malim korisnicima. Međutim, vi sad imate situaciju, imate puno malih proizvođača struje koji, da bi oni svoju energiju predali vama, to bi moralo isto da ide na dalekovod, to je preskupo i veliki su gubici. Evropa sada radi na razvijanju modela da vi možete lokalno da proizvodite i lokalno da prodajete i trošite struju. Kao da imate tezgu sa paradajzom, pa sad umjesto paradajza prodajete energiju komšiji. Znači, to je jedan od modela koji se tad pokušava da se razvije ovde i koji će sigurno rasteretiti sistem i smanjit će taj problem vršnih opterećenja, odnosno tog disbalansa mreže. Znači, to je jedan klaster, a drugi je naravno traženje novih izvora. Mi hidroenergiju više nemamo, to je koliko smo imali manje više smo to već iskoristili. Solara ima, zašto da ne, vetra će biti još nešto. Da li je to dovoljno? To je sad stvar procene. Da li ćemo mi gasiti elektrane na ugalj odmah ili postepeno? Da li ćemo... Jel može odmah da se ugasi? Pa ne može. Ne može sigurno. Dok ne nađemo alternativu... Pa imamo 60%, to bi bilo baš nezgodno. Upravo to. I na kraju, evo, vas da pitam još, da li su građani adekvatno informisani o kvalitetu vazduha?
Mi mislim sad se priča o tome, čuje se svakog. Mislim da lutaju u svemu tome, odnosno treba znati da je to samo brza vizualizacija broja. Jer ne treba niko da se razume šta znači neka cifra 50-60, ali da vidi boju. S obzirom na to da u agenciji još uvek postoji jedan inkriminisani od pre 4 godine loš prikaz koji je nametnuo Gradski zavod za javno zdravlje agenciji, a da je vlada 25. maja prošle godine donela preporuku da se uvede evropski kvalitet vazduha, kao što je X-Eko aplikacija Dena Lekića prikazuje već godinu i više, da to do danas nije urađeno. To je posao informatičara jedan dan. I mi ni to nismo radili kao država, naravno ne kao pojedinci. Znači, pojedinci informišu bolje nego država koja ima obavezu. Da, to ono što ste rekli, ne postoji volja, ne samo kapacitet. Nikakve volje ne postoji, apsolutno. Na kraju moram da vas pitam, evo, da zaključimo ovaj razgovor, klimatske promene, borba, samit u Baku i šta je na kraju efekat tog samita? Šta je tu odlučeno, ako je nešto odlučeno, i šta će dalje biti prednost? Takvi skupovi, veliki, međunarodni, oni nemaju izvršnu moć. To je više, kako bih rekao, neka stvar konsenzusa, dogovora. Šta će se desiti zavisi od volje samih država. Sada, naravno, postoji veliki strah kako će Amerika da reaguje, jer je Trump u prošlom mandatu bio vrlo jasan, rekao da ga to uopšte ne interesuje. I to onda naravno neće valjati, jer će svi napori ostalih država biti minimizirani, zato što ne možete bez jedne takve države koja je to je drugi zagađivač u svetu posle Kine. Da. Tako da, radi se paralelno o nekakvom osvešćivanju i u stvari ovi mehanizmi sa kojim smo počeli priču treba da podstaknu privredu da ona pokrene taj proces u kome će on imati interes. Znate, privreda ne radi ništa bez interesa. I ako privreda vidi interes da se bavi tehnologijama koje će smanjiti emisije gasova staklene bašte, to će onda imati nekog efekta. U suprotnom, mi možemo da pričamo kako to nije lepo, kako ovo, kako ono, kako nema leptirića, nema tu pomoći. Znači, privreda mora da bude pokretač jer ona je i generator. Ja predlažem konferenciju, a vi da organizujete, o tome da objasni država koja je vlasnik TENT-a. Zašto TENT od 4 do 5 puta više emituje PM10 čestica, izmereno, dokazano u odnosu na procenu kakva je urađena u svetskim metodologijama koristeći lignit koji imamo. Neko tu laže. Da, vidjet ćemo ko laže, ali mi umeđu vremenu imamo zagađen vazduh. Da, svakako. Hvala vam puno na ovoj analizi. Hvala vama.